znam da li sam to čuo sa tribine ili možda neko od suigrača rekao, pa ovih ko da ima više. Pa ja sam to iskomentirao jedno, da, jer učinilo su u jednom momentu pred kraj da jednostavno da ih ima više, dobro su postavljeni, a mi smo pokušali ono na, što se kaže, na silu doći do tog gola, nije išlo, eto. Dobro, nema veze, morate nekad izgubiti, imali ste do sad sjajan niz. Reci mi, u početku kad ste kretali u sezonu, jeste se uopće nadali u ovako visokoj poziciji? Pa realno imamo dobru ekipu za vrh, ali ni sami nismo očekivali tako dobar niz. Od 4 pobjede, pogotovo na teškom gostovanju kod gradskog rivala Dragovoljca. Ali eto, lopta je ono krugla, pa borimo se. Postavili smo se čvrsto borbeno, išli smo na sve ili ništa, imali smo 1 bod iz 4 utakmice, negdje nam se moralo otvoriti. Više smo promašivali u ove 4 utakmice, znali smo da se negdje mora otvoriti. Došlo je kad je najbolje trebalo, sad moramo nastaviti kući, dobijati i zadržati status u drugoj ligi. Jeste uvijek tako borbeni? Pa ove zadnje 4 utakmice, prvu jesmo, a ove zadnje 3 baš i nismo. Eto, danas smo prvi put nakon dugo vremena da smo se borili, trčali i radili na terenu što je najpotrebnije da se dobije. Ova 3 boda puno vam znače pošto ste treći od traga. Pa naravno, sad ćemo se dignuti još da spojimo sad kući pobjedu i onda ćemo se dignuti kad sredini ljestvice Dinamo mjesto. Ušli smo dobru utakmicu, ali ovaj Vukovar se postavio veoma dobro što se tiče defanzive, branili se praktički sa 9 igrača. Nismo mogli naći rješenje za tu njihovu igru. Realno, po meni čestitam u stvari Vukovar na korektnoj pobjedi 1-0, ali po meni realno 0-0. Mi nismo baš najbolje. Ali nakon 4 pobjede uzastopno došao je taj kiks, ali glava gore, idemo dalje sad Solin pa ćemo vidjeti. Solin, sad nakon pauze ove Solin dolazi, onda igramo 2 kući. Nadam se da ćemo ostati gore pri vrhu. Puno sreće. Hvala.